Ka henyu trap Aceh National Movement South East Kasil Sora. Rengkat ka jing sanan lang kinu elam ka H&M sengkemi. Menta ka janmit ski palai ka arphenru terik risau arjara polai. Kalalik bani kandu yo CEM ka KHDC uba penyai singsim. Ban persya, ban berkentu ban omai trading license ki barjela, kiba pentre kiba bunjai ki kam ha ketika tain. Uba dan mapi nongberi ubari finance secretary haba keren ceklap thai kubor. Ulai tu uba kaladan ka jinglik pan NOC jo ki barjela, nau CEM ka hima Sora. Hari usim bar ke hima kila kentait. Kumta ki barjela kila li bantit jingkang no sasha ka ying bishar badan buron jo ka mekhalaya hekut. Bana kalian ka ying bishar haka sau tarik risau arjara polai. Kala betha iki barjela baki pan naka ke HDC. Kumta shua baki barjela ki pan iki trading license kaseng kala kentu ka ke HDC lengbau CEM banom ai klamda yo shua ki NOC na ki nong sensasnong jong katain Sora. Ulai tu ubai ki trading license katkum ka Regulation Act 1954. Ki barjela ki deban yo tang shisnam. Hari kidan par ki bayo shpau haru lai posnem tam. Kumta halor kan neru kaseng ka persya jur. Ulai turu bana kalian ka KHDC kan dan rekar bakaseng hai ka bayade baka jingkang lat banai trading license bathar ya ki barjela. Ni nakaliang jong ka seng H&M South East Kasil Sora angkat ke jingin lang baki central body han gesngi de ngiwan ban ya kendu ya i CM jong ka this council ba nakaliang jungi ngi odak ka memorandum ba i persya ba kajing ai trading license yaki non tribal e habai dai tu ka kadon kajing lek tiet jingkang jong kini ki non tribal ya ka hima Sora ya usim ki hima Sora ba unai NOC ti ne nakaliang jong usim jong hima Sora la persya ai kani ti hadin kata ki lalet ban ujor no chaka Meghalaya High Court tin nakaliang kai Meghalaya High Court pat kala haka sau tarik mrabishpo arja arpulai kala betha iki ba kinlet baik direct apo office jongka council ban shim yaki trading license lengba jong secretary of executive committee jongka KHDC ti nakliang jungi ru ngi persya sepanggani ba nakliang ka KHDC ngi kepat yaka bakan simkhya yakani ba kadum ai yaki trading license claim da yo shwa yaki NOC lengba ki local heads lani kita ki local droba yak trading license ti maka taru ka kadang kejing persya ru ba yaki trading license kat kum ka Regulation Act 1954 ba 6 ka ong ba yaki trading license ala ban valid tang sisnam hande don napeng jungki pada ki non tribal ki balayo trading license hadu shipos namru te halo kanir nya persya jur hi te bat juru katkum ka United Khasi and Jaintia District Health or Jaintia District Regulation 1954 59 ka kan syairu ba hakajaka bagi tribal residents kilala banle ya kinu ki kam lejong de kelakan syai baya kat ya trading license la banum aisyu yaki non tribal but what ban renew ru yaki de ya kani ngilawan ban kapat ya CM takasngi ban nakaliang jung ipat ilai kataka positive response ba ikwa hi ban nakaliang jung iru iong bangin ya dan lang bangin trailang nya don kat nginya trailang ya kan kakam apa ide buat kini ki trading license ban kalian jukiru ba ki ong bakin sasimkhya nakalian jongka trade department ru bakin eliak kat bala ban penduna lani ban pendu pendam lada ki jaka ba ladon ki tribal residents bakin tehi reki khun khasi jungi ka jingshisha kat kum ka Regulation 6 1954
Kakan syai by ka validity period of validity of license kari tang 1 year valid. Andai nakaliang ka hak tu kisnam 2006-7 nakaliang jong ki officer jong ka trade pa ki ai lupa hadu shposnam. Dadu ba shposnam tam ki dadu adu laipo tam. Je ki ong bakin sa buddian ni kani batkin kin sale ek ek ke badan kam. Maka jing tip jungi mental ki don hadu saupo tam. Bayo alu sponsor kat Arsenal. Em ki bayo di shpo ka asnam ki dadu ki bangi lain ki don hadu ndru nyomut ye syanta.